friends, welcome back to my channel. Mga Anisha, berkini di channel jonga Anisha kasih vlog. Bermentasnya menu jonga dondau chicken biryani bang shu order na po Eden restaurant. Na po Eden restaurant kan beslam shu ikapol. Let's get started. Te pa ini kapa mani dang ipang ha dang kri ha pa ini chicken biryani instant na chicken biryani nang ta ni chicken kebab ka bingi yo lang bat chicken nang ta peleng yo lang hani bat upan te kini ki piat ki so jo bat uni usok miken jor nang ta kini wan ha kani ka raita ki bingi yo lang hani and bat ni yo lang kani ka sprite te like no kani te kam slap shu kapor. Let's get started. Pagi bamning ya ingo imi try ni keporanta sham shim jimbam krup ndak me try ni kepam mamta keteng chong me ingo ai keburam shimi emen te campus slam shi kepor ni sedang no ban bam namar ngala tangan pelan te ni pek ni menta impang ha pat kadang kluny kabang ha katia sur bang ha ni ti ini kem lang du ni so jo kabang shu bat kini ka raita ka bangi yo hi nang tu ti ini mix lang da kani hang ni kendiat ndai shibun Long dấu Kabang ha kadok du kabang ha katia seluruh biasa kabang ha ni chicken kebab
San tambah ke biasa ke bang. Hop kemat jong am. Babang lu tam kedo ang ni kedi ni chicken kebab. Kabang ham kaban jing sama pala. Sumpang ha ban bam do kini. Kini ru kabang. Tang bang kelak ham per pat. Kelak ham bang ba pat kini kawai kebab. Bani kini. Kini kam long simple kendiat. Sakasan. Sat bah. Kabang ha kani.
Tidak ada bangsa. Hey friends, welcome back. Day ketuk kebam abam tang ladam. Bat ketuk kedok kalau ngebesnyam, bat kebabang bahat. Take video jangan tas ni kalau tangkat ni. Pada fi internet, ngapa ban like, ban share, ban subscribe lim channel jangan bat wanam klik ban klik you bell icon kenang bakanu video jangan bat mai kan point kong shpi. Tam tas ni tangkat ni bat say kenduk yang fi ya ke next video. See ya.